Kiparlok ba kiparuri ba kanong ba Jowai kanong ba kipaponok hari kasi ba jante ba na pedeng ki district headquarter hapo Jong ka jelang kanong ba Jowai kabat ya karunian kabakam hajrom ro kanong ba Jowai kadon ni kibril kiba sempang kiba start kiba danjing ketli bat kiba iet ya karoi kapal bat ya di yat safran kadon ni kibril kiba jet ya ka development but ya ka progress kinong song kiba jet ya karoi kapal but ya kajiyat safran kin pensa nam pensa jikan mau ya kinong dien mandien nama ba nadu kapateng ka jongki kladon pa haglenti kabayat safran kinong dien kinum tinum lanatem ya kinong siwa sebenarnya lam ni kenanti Jong ka jingialap safran bat ka jingroi ka jingpar ka jingdon jo piat ni ka janmit kat ni ka saki syai ya kita ki jinglong jong ki nongsong snon hang ni hajawai nganam sim sibun kapur namari mawelat la krenlot ki baro bat ki banga ro nomor bankren ngai kulei i namaro nongkren wa la ban borenti bat ban pensiong noren pensiong dia ya ke ba ukren kapkom karukom kren Paidbah ulong wele kino kren Paidbah ba menta ngatep ba pau hang heri lom kasi bacal tia ngin sodon kami pi moira balik kren sikwe pat kita sek namar kini kita kira jopi mentah kalau pen show ya kejemut jangan berkidai bandai keleng nak mentah kini ke campaign nak mentah kini ke MP by election campaign hari ini apa ngasih kuat ya keban pensabut ya ke kebangawan baka Jowai kadai ka bai bat ka bajiet ya ka roi kapar bat ka jingialap safran bajiet ya ki nongelam ki bala ban urlong ya kata haba pai hang ya Jowai hakilan yo education ampadan ka wero ka district hapo Jong ka jilla ka jami ke bala penyo ya ki people's college lightly Hada juga district, handa itang ke West Gansia. Kembali ke dalam bawahnya, ke Thomas Jones College, ke Shampung College, Batnong Talang College. Hapo ke Ju ke district, lightly PRT People's College. Landa day kinongyalan, kibala ban penet, ya ke sarkar pinamna banyo, hadu lightly di People's College. Hakajo ke district. Kini kalong sisa kajingla Jong kinong yalang namar kinong jet kinang banjet di kinong yalang kibatre. Nalor kinilai tuli Jante Eastern College Roglayo yaga People's College scheme. Kini ka scheme kadai kabala mudur las lamba hanai amsimla ban penurlong dai kini ka sarkar MDA kepada penurlang bat kisamla pulih kelayo itu kinong ikai kelayo itu telap kebabian ngan pensabut sisyo ya kajingla Jong nega sarkar kembalaang mawala tangkum ban subenram namar ikam kebangat rei kum director of the College Development Council ya kajing posmil Jong kisamla kibakwa banglet sek professional but technical education
Kom ka medical but engineering. Baru kata di posnam 4 semula ban pun ulang. Dari hakni senam ke baladar. Bagi ni sorkar kalala ban pli ke Shillong Medical College, but Shillong Engineering College. Ngaradon benta ke pensted ban pli di college. Nama dia ke permission ban ke affiliation. Nak benta ke college kayan hakami Jong ke department kebangan ngabat. Komta kajian dekam bat department bapel Jong ke sorkar kalong hakini ki kenyak senam ki bangabat kom u director Jong College Development Council. Ngala kedau ya kini how chief minister bat ki deputy chief minister baru anut bangiran dan kam banle sakunta ka subject ke bangahikai kadai ka subject kadai ka jilli pule ke bangabteng ya ka hikai ke kau exclusion berkata kadai ka criticism habangi pule ke changi pule ke criticism te kombo kritik la ne kom ubahikai ke criticism nga kedau ya ke badai bat yaro mana ka sarkar landi kino som kine ke badai landi kino ngelam hanai la ka dan kino ke tingna nga kedau ya gataro habang persen ban kedau ya ki jingduna ki brandan kam ban pembiang ngayo pembandi ke kentian nak kinong jangan jol kepati ki baang dai na kita kedau sa dan kami pi komta kalau pelongnya nga ban sroto bakini kinong yalam ki pediang ya ki jing ai jingmat ka jing temu ka jonga habang awan ban piasno bat kini ka parti bat ban rung sia ka jeli san hima sima kalong halor kini ki kentien pira bat kita kelong ban penha ban pensyai bat bantai ki parari be ni ya ke herdor ke imlang ka solang ni ya ke herdor ka lombriu ka manbriu ni ya ke dawa badan kan banyarat ki kuan samlai ki badan nak lagi jingdu ki keman ki bano arsut haka jingmat jing perkhat ki bakulmar namar ke jingdu na ka kam ka jan ka trijan ka jing keduk kam kedujan ka jing bomdan ki la ki lenti baniang halor halagi jong ki kikat iran kam ya sorkar ka batrai bat ka sorkar ka batwan handai ya pedeng kita anamna ban wengi kijing marmar kumni kombang ang mantan dagi postnem la penlangi kijing dagi postnem la kenton ni kijing dan rei kitu kiskin kitu kikam kijing petai kam kiba imawai la kedau mene kinong kisaki basai bagani ka sorkar kadannya kaman ban wengi kijing nak kata kedau idon kam ya unong nikmat ban len ya lati bat kloy ya kaban ya selak ban budin bat ban penyo ya kafan ke babiang dak be trelengkat bat ke kabinet nanne nak jela larang yo ya unong nikmat dia trelang bat ka sorkar kemang mawailat mene ucip minister unhab ban bunkam ban nek dari sedeli bat katakan ko sikuan hakiki trekam mapo jong ka jalan nak kata daw ngawan nak ni ko ya ban kentu bat ban kerpat ya ke dia trelang jopi ki Paidbah ban teng ya ke dia trelang jopi ki Paidbah bat kene ke sorkar ngakwa ban kedaw nalor ke education kebangiran kam ya ke ban transform sisu iki benta kebangiran dan kam ban transform ban kentiu susu itu bentai ke bangiran dan kam ban kentiu kewei pat ke badan kam kalong ban pendek pensa ya ke biti ke dosur ban pendek pensa ya ke bor jong kisnong bat ki ilaka kirat bat ki hima kini kalong ke jilang kepang ke bang nyimdai bandung
ki district council skim day ban muslia palat ya kisnong ki thau ki borsnong ki bor jong ki ilaka namar kini kilong ki bor bakentang balabu da ulong siwa uman siwa ngirai ban penne ya ka pikkur ka tukha ngirai ban penne ya ka songsuk ka songsan siu ngiran kam ya ka ban trei ban ai bori ki khon samla ban ai bori ki long kami kani ka sarkar ka pamenta kalawara bon tali ki welfare scheme bat 4 jidon ki welfare scheme ki babon ban ai jingialap ki kena samla ki long kami lengba ki self help group lengba ki scheme affair baki samla ki bom trei ki kam sarkar ki bom yo lani ki bom trei ki kam sarkar kena banian ki jat la jong dei kene ka sarkar persan ban kita ngiran kam dia ban penye ya ka som pisan ka bantai kini komta ke jing tu ka jonga ka long ka jing angut ka jonga ka long ya ka ban ya sai ka ki ministry ki ba fair ban ai ka som pisan sia ka jela ka jongi ka bala ban persan ki khon samla ki long kini badi itu ibadan apne ki jing hakakam ke jam ke kamai ke kaji ke jongki kawai pat ke polisi ke bangidan kam ya ke ban pinur long ke dei ke language polisi lani ke jing persan ban pendrong ya ke kepien ke jongi ke kepien khasi haka khemit ke bapra kemong wei nong tho bapau pada HLS haba im ke kepien im ke jaj benreu Proi bagi lamar kata ngidan hane bonjat kijat tin bat kene kalong ka jingit nak ka beauty jong ni ukon nyotrat nyawasa kijat tin ba pher jong ukon nyotrat nyawasa kin sayo ya ki jingialap ya ki gran ban kentiu ya ki lengba ki institute Jong Central Government karan ke Central Institute of Indian Languages hanti hamaisor ka baju ai jirap na ka bentaga wat bnia ban kentiu ki indigenous languages kaktin pra lande kaktin maram lande kaktin jong kano ka dong ka snak jong kun nyotrat nyawasa kanyo ya ka jirap ka biang na ka benta ban kentil ke standar joka kabangila banong overtime kan no linguistic varieties kan kelalong ka standard language komta perlok perri be kini kimat kilang kimat kijura jong Paidbah habang yasai ngan sim ke lengkor ban yasai na kumta kini kimat nan menyesat tangla ke benta ke parti NPP hanrai ke jia sat jonga kelong na ke benta Paidbah komta nandai tan ukan ide nandai nama kata tan ukan ide Jong ke National People's Party hanrai ukan ide Jong ki Paidbah hanrai ukan ide Jong pi baro ki voters kani kalong kan nongrim ke bangayan ngamile persa yeno hanrai ngasile bet na ka bentau Paidbah ngam cikran persa ru yeno hanrai ngasile kran bet na ka bentau roi kapal ngakwa bangin wengno ya kidi isi ban wengno ya kidi kensoi kajing penki, kajing penpitar hanrai bantrei kam ban kren da kajing jai bada kajing ye ki para beliau ladangin yau para majan lani yau para beliau kumno ni la ban ong bangi ya ka jai beliau kene kalong kajing khot ka jonga balaran kano kajing thut kajing bakla hakismen ki bawda lese
bom ya biang ha ke dilong beriu ka kien ka thle ne ka trikam ka trijam sia mat no yawan lang haju ya trela haju na ka benta ka roy ka pa kamta ne kerpat ya phida ke snoret ya ka bani wan shakbat ban ay ya ke kersan ka jangpi ya ka National People's Party hakne ke MP election but banjiet yung official candidate Jong ke party u Dr. DRL Nonglait hakasni hakabaan sa pernah ya katarik banyak terbuat ngimpat lano kalong handai ya sekan salong ini kiat dai ke banwan ngaken tu ye pi kom kinong song badan jigit kle kom kinong song ki babha babasta ban om ple nei ya ko vote ka chaupi ban ketui ki bara marjan ki parasno ki bahai bahasan baro ban yemi Paidbah ban lek si ki jaka terbuat tang kawai karai kata kalong ban ya trelang na kam tagaroi kapar bat na kamenta kajay penriu bat ban sion ya kasat kajaupi hakadur Jong kakat